Bah Victor Ranee MDC keseng NPP na Jirang haka katwei tarik Nohprah ula pyniasoh Nongïalam syaka parti Kongres. La pdiang sngewbha yu Bah Victor Ranee haka seng Kongres de Nongïalam ke Ribhoi District Congress Committee, Nongïalam ke Jirang Block Congress haka jingialang balalong Moonlight School. Ya katei ke jingwan pyniasoh seng UMDC ke Jirang ryngkat nongbud jong la pdiang sngewbha da Bah M.G Kharshanlor President ke Ribhoi District Congress Committee ha ke jingïadonlang Vice President Bah Rocky Marweiñ kyrtong ke MDC na Umsning Bah Hadrian Chyne Mylliemngap State Youth President of MPCC Bah Phrangsngi Syngkli President Jirang Block Congress Committee bat kiwei nongkitkam na Jirang Block Congress Committee. Kuman penken mau kini ke jingmi no Bah Victor Ranee na NPP bat ban pyniasoh syaka parti Kongres kalanang ai mensim syu ikipai bat nongkershan ke seng Kongres hathem Ribhoi. Ka Kongres kampat benbenai ya ke tiket MDC na Jirang Constituency Henry Keladon pat ke jingkermen na kebentau Bah Victor Ranee ban longkum u aspirant candidate namar ke jingwan pyniasoh jong u syaka Kongres kalanang penchit hem ya ke mensim jong kinongkershan bat kipai ba Ribhoi District Barokawei. Ilay Victor Ranee kalay lang sinabi long to Nongïalam mas mamu yaki hakasnan Hadrian Chyne aba ka parti Congress kalau perlu tiket ini alang kasih ke masing-masing ada kata-kata kata-kata pun Nongong nongkitkam jangka Youth Congress Secretary. Hadrian bala penduduk tiket ini Hadrian hadu kane kinti pen nadu hadu arbusah parti Kongres kamla konflik habo kajian konsensus. Ada yang plan jong play mau ada parti Kongres Nongïalam na nang impian sesi akan ke parti habo kajian konsensus. Ipaiba nongkershan jonga ipaiba dibagi kethai na fatwa pinjatan dan berkatnya akan ke election kebetulan haut na rempang ada harusan. Next time ada ke parti ke ikut ay kita kena na kerman sekali bagi Bhoi sangat tahu. Sekarang nak buat tim baru. Ila jumbe ni Nongïalam di Petrau apa parti Kongres sana je kenteng no ketuk yang UMDC lepo Bhoi mentang UMDC su dengan bok Nongïalam ke besar dengan Bhoi wilayah dia sewa UMDC tapi perlu bagi parti kebajikan dalam tajang berbuat bersama. Mentang ia selesai hari Bhoi wilayah sewa pak MDC jadi, but ingatkan buku kejenggan tepi kalau kejeng IMCM, jadi yang parti Kongres harus berkum ke dekapor kebahasan asli dibenai kalau dekapor kalau dek ayam penghapan ni kalau kita kisah ini ban had dipikut dari ban warna yang saya jawab parti. Hangatannya iba Rocky had dipikir naik kepada masih sekali kubur ba katuk ni ki Nongïalam dan parti Kongres ialade ki MDC kini lah nak parti Kongres penetnis na berkawai ke parti baru kita ke jingdiang ilah hangyong la dem betul paskat yang hangat terlihat dulu kajikan dengar kalau tu karena kadang kajikan yang bangitan kajikan pengejok dekat kali kubur ke pengidan dari anda apa yang sekali kali kubur bah ikat tu ni kini kuat dan parti Kongres kini dah dengan parti Kongres balik pyniasoh tu berkawai ke parti kita bagi diskusi baru Nongïalam dengan parti Kongres kita bagi diskusi mulai kini diskusi kami semua Islam kita kisah apa kejelang tu ni hantam hari kasih berjanjian tu ni kita pun Nongïalam nak kiwei kisah hima kelawan pyniasoh saya parti Kongres. Pelai dari kita khidmat, pelai skor dari kita skor. Saya Shillong
Sajawai, Shanokstoy, Samarang, Hadiboi Dingiru, Kajiabat, Hakni Klimat Pemerintah Kajian. Pinami the Party Congress dan Nongïalam Congress, mo Jirang Block Congress di balik penisna Sakiwei Pat Parti Hindai, Kiwei Pat di Parti Iwan penisna Parti Congress, pan ayat kecerdasan, pan penklaim yang Parti Congress, kenang Parti Congress kan job akan NDC kebersawan, Umsning kebersawan. Kenang datang semua penambah, ini jadi kerman kebersawan, bahawa kejingwan dan persidangan kejingan di kesan juga tekatnya Jirang Block, Nongïalam di Paukhmat, panwana NDC di Parti Congress, ke Parti Congress kan untuk mesin bahkan dan honam tam jauh jingjam hoarda apusan. Baru ti ngai mesin ti apa Nongïalam jampi ipat baru di college jampi isanut kandidat ibat sabungin sampai menasa sawut nak Parti Congress. Yang mentah apa Jirang kumpul Bapak Hadrian yang pala benong jadi ngejit kandidat. Ayah pada parti kan sajid kan sarai bat ulu nanti kandidat ibabiang tam gubernur kata kalat alik kabu berjog ngejit yang utang. Bat lisa pernasian apa jong ka malu malah apa jadi apa tarik ada gambakla ke Parti Congress ka sepun menang ya kyrtong ibanya air yang ke MDC kebersawan ho ada pesan. Pan ayah jadi kyrtong kemudian ya Ibu Victor Ranee bat jingwan di sesian pat ryngkat bat berak diperak di Palawan Majelis Ahli Negeri ya jadi kyrtong juga kyrtong kemudian bat ayah tiga tiang jadi bersiap tilang bagi Nongïalam yang MPCC pada apa Nongïalam di Bah Phrangsngi Syngkli Bah Hadrian Chyne katim ke Moonlight bagaimana yang jingjam bagaimana ke jingwan ketin bahawa kejingwan dekat ke Bhoi Hadrian sasisten pat ke Parti Congress apa Jirang Block Congress yang jingjam ke Badan Burung.